Hawunina bakamonga wosuthi uyasizila uqotha imbokodi nesisekelo kwamadlakazi usiwa nenkunzi embili. Hawu namhlanje siyakhuleka sikhuleka kuzo zonke indawo lapha elibuka khona udliwa nombelebele into yini yakwaZulu sikhuleka emakhosini onke ohlanga onke akithi akwaZulu ngiyakhuleka enkosini yami ekwabila ngikwazi ungakhuleka phela enkosini yami lapha engiphuma khona ngoba kufanele kwazi ukuthi uma ngabe ngiqamba amanga ngwaqambela ini inkosi ukuthi sengisibulele sizwe sakwabela ngamanga ami engizowakhuluma engibuka yinina ngithi ke sanibonani nonke lapho enibuka khona umsakazo wenu baba bingelela nasi sizwe ngiyasibingelela sizwe sikaMamonga wosuswe kabulala uyasiqotha imbokodi nesisekelo fanele ndlovu emnyama akithi ondini silo sasosuthu nami ngiyabingelela sesibuyile bafowethu sesibuyile nabe akaphunga nomageba isani nendlebe nize namhle nizobukela nizolalela yabo hawunina bezulu bengowamakhosi sandlwane eyahlabana qala namhlanje sifuna ukubuka lapha na ilembe hleli ehlalweni salo into yokuqala elayenza sifuna ukubuka lapha na ilembe libutha ufa simbalwalo sibuke futhi lapha na lucela lukhule ngoba kuthiwa lwakho kodwa umuntu ozokhuluma yonke lelo udonda ubaba ukuthi lamabutho kayiselawa akabona ukuthi ngathi kufanele ukuthi ngaba engathwala iqo ngoba amanye abo ayelibutho lakhe kodwa ke lokho yonke lonto leyo anikwazi ukuyithola kumfana omncane kangaka nizoyithola kuphi nanti ikolodo umfowethu baba Tonda lapha yana ke sibuke baba lapha awubuke qulele isizwe lapha lapha ilembe ibutho nje lalela qala lalibutha lapha lapha ngizozula ukusiphenga ukuphelezela nje lapha nguphenye uvezele isizwe baba lapha yana okwenzekayo ke siswe senkosi yakithi kwaBulawayo nkathi ifika obaba balo ilembe lapha kwaZulu nabanye abawontanga bengamabutho nje kodwa lase libaqoqa yebo umgobhozi lamenza uthisha hayi ngwasekuse ulimi lamagomo lokwabo lamenza undunankulu lamenzana umfundisi uzofundisa laba abantu ukuthi lona lifuna kwenzekeleni yebo funa kwenzekeleni umgobhozi wayelokhu efundisa amabutho onke afika kodwa kwase ukuthi ababe badala labaqamba amagama kwaba khona amawombe kwaba khona intontela ondlela nje babe intontela kwaba khona ombelebele kwaba khona obani lokhuza lokhu bathi uvume ngqwanga uvume ngqwanga bona khona bonke lapha kwathi laba abasanda kusuka einkomeni benza udibi baqoqa lonke izwe elalenele ukuthi liphethwe uyilembe babekwa la ukuthi hayi baba uthisha wabo lena njalo umfundisi wabo omkhulu umqeqeshi wabo kwabo uyena umgobhozi ibona babethunyiwe lokha inkunzana lapha beyovuna inkunzana izothelwe ebaleni la kuthiwa baqeqeshela ukuthi bakwazi ukuthi bangahambi bethembele imbadadeni imbadadele zaza kwakusiba ubuso benkomo bese kuboshezwe lapha phansi ke komele khona kube zona imbadada ezibafikele emeveni wathi ushaka cha akuze kubalungela ukhabaza ukusabalaza kahle enhlabathini mabelwa belwa nezitho boshelela kalula ngendaba yezimbadada ezikhumula itshinge lapha abayitshinge lapha kodwa bamthanda khona kunjalo uFasimba ke lolu elifunda ukuthi yabo yihlathi leliyana kodwa ke ake sizakulona ihlathi ithi yimpi leyana uma lempi ibhekene nani njengoba lilahlathi ningenze njani bese benza into abafundisa yona bakhipha impondo bathi singenze nje besafundiswa benikwe umhlanga hayi umkhonto wangempela umhlanga lo umele ilokhuza umkhonto umele umkhonto singenza kanje singafika kanje abonke makulu izimpi lamadoda amadala azasi izimpi ngalolu hlobo lwabo odala ayilolu kwalifika noDumahleli makulu izimpi athi uFasimba luhlale lapha luyibuke lungayi kuyona athi bona kanjani baba ngifuni lapha lempini ukhona umonakalo engifuna ukuthi lapha ngifuna ulungise la ngoba lapha khona amanga aqanjwa yilabantu laba babopha lokho kuthunda kanjani ngifuna la ilembe licabanga ukuthi ngoba isitha lesiyana esuzwide kwakuyisitha sikayise lona lo wayemgone lapha kwamthetho kodwa into wayicabanga qali ngifuna uveze imicabango ulapha ukuthi abasekhaya kunina
uwabona ukuthi ufuneke abaxoshisela kuye ngoba kunamanga engifuna ukuthi uwaqede namhlanje yebo baba sizoyala baba laphana laphana ilembe selibafundisa empini lapha noba usho ngifuna la ukuthi lapha licabanga ebala ukuthi ngoba vele lo muntu loyana uyingozi ubulala amakhosi ethathe ikhanda linikeze unini lapha ilembe ngithola ukuthi la cabanga ukuthi athumele umuntu eye lapha nekhakoni nalume baba awutshe udule ngenkokotha lapho nje uhlakuleli isizwe noma sengimlibala lo muntu kodwa la athumela umuntu ngaye ekhakonina komhlongo ayo khuleka wabasekhakonini ukuthi uyefuna benze njani bezokhonza ngaphansi kwakhe kuze inkosi izoba yinye esalokho izizwe lezi ezinye engenkulu ayingenisa kuyena athi mase ebhekana nalesi sithe esikhulu esikadingiswayo esenabantu amaphosiso la ukuthi ilembe labhubhisa abantu baselangeni labagqumeke igxotsheni ezicijwele babulala ayikho leyo nto leyo baba laphana akuwona amaphosiso into kuthiwa amanga noma amaham ungesabi ukuthi umuntu beqamba amanga ngoba asincengene lapha sifakani nabukeni lapha sicicela impandla lapha impandla manje impandla ufike iqonda ukuthi lingoba inhloso yethu sifuna ukuthi isizwe sibuye kule nkuze emnyama emlombomvu lapha inhloso yami nje enkulu ileyo hayi ukuthi ngoba ngihlanya ngempela ekhanda angihlanye ekhanda khona ngiyahlanya kancane kodwa inhloso yami baba ukuthi sikhipha isizwe phansi kwenene zabanye abafana lapha bathi inkosi yamakhosi uNodumehlezi inhloso yakhe kwakuyi wayengeke ubaba uNodumehlezi engaphelele ekhanda isizwe sikhulu kangaka ngifuna ukuthi uye lapha ngisho amakhosi ayekhonza esexakile lapha eseyizelawo lapha ngoba amanga athi wayewabulala umanga ngifuna ukuthi wakhiphe bazisela bona impela bazisela lapha badibena lapha nabasekhakonina abasekhakonina indawo bese basekhakonina njengezwi lakhe licelile kuba emthumele bese basekhawini ufuna bedibana bathi bedibana wafika umalume wakhe lo ngeke bamalume wakhe igama lakhe ngifuna kunje unina lume wakhe wayesebusa ehlalweni esikayise angithi wayengasekho uyisemkhulu ozanandi wayengasekho isemkhulu wathi kulo omne wabo kanandi unina lume wakhe wafike wakhuleka ilokho wayekwemukela uNodumehlezi ukuthi bantu bekhonza hayi ukuthi wayebabulala ngaleyo ndlela ke bathi bebangekho khona isikhahla abake bathi ugudluka benalolo vala bakwamhloko babhekwa ngapha into kuthiwa kusenyakatho ngisola ukuthi khona isizinda sakwamhloko sikwahlabisa bapheze bebuya ungazange kwalwiwa nabo baba asenze kanje naba sizothi baba mabe sibuya 8 lo sizohamba siyothengisa bese sibuya lapha ngizokudedela nje uJakadule kamnandi lapha hawu naba monga ngosuku kasibala luyasiqotha imbode neselo sisahamba sisayothengisa ningayi indawo ngempela nihlale nje lapha ningahambi kobupho bayibeni labeni bayahubha ngale nansi into yini ihawunina bentonga yethu siyabetha phansi kwavela udaka ugasani kaphunga nomageba sesiphinde sakhulukudela futhi sibuya laphana eyitolo phela neze kahle phela itolo sibalekele siyathokoza kakhulu ukuthi lekunihleni silindile nje linde into zini sikhuluma ngento zokhulukhulu benu kwazise phela makhulu amanga laphana ayeqanjulwa ngawo uNodumehlezi kuthiwa wayebulala awubheke nje amakhosi uNodumehlezi wagulisa kakhulu amakhosi wanikeza izwe ubani engakunikeza izwe nezinkomo obheke nje amakhosi agwilikile okufanele ngempela na kanjani ukuthi amakhosi umsebenzi wawo kufanele ukuthi awenze sizwe sokuthi aqoqe isizwe singalahlekelwa umlando waso singalahlekelwa ulimi lwaso singalahlekelwa amasiko ngisho la lomnyango lo ezamasiko kufanele usondele la uKZN TV uzobheka ukuthi kahle hle
laba abantu laba bathathwa happy bami kanjani sithathwe sibeke ebalazweni singagcini lihleli la e-studio engabe siphuma sisingela kuthiwa sikomsinga kuphi yonke indawo nambini kufundiswa isizwe ngeinto zase ngoba makhulu amanga isizwe sakaZulu sakhaywa sikaywa amagoba mlomo ngamanga babetshelwa wona kuthiwa uShaka wenza njena lapha yana abengekho lapho ngifuna ukuthi nje nazi kahle ukuthi njoba sila asihlanye emakhanda noBabuDonda babaDonda lapha yena ngifuna uShaka adulele isizwe lapho ukuthi le yanto leyana laba bayihlakazele ngoba kukhona umuntu osenga emithi ngoNodumehlezi lapha yana laba abaya ngapha mina ulwazi engezwe kuthiwa wabaleka lona ngoba eyofunda umuthi angazi wayibalekela abakubo laba bamhlongo eya la ebuthonga la ukuphuma khona abantu abaningi ngokuzwa kuthiwa ngamathonga nje uzokwiza ngoma lokho ukuthi hey sekunamachaba kwathi ithonga yini akobuza kithi babatshakadulela isizwe lapho ukuthi laba basekhakonina welembe bakhonzile kwakuhle ilembe labo utha khona lapho esiphethweni somhlathuza awutshakadulela isizwe baba bese sibuya size ekhaya lapha ya kukhona lapho kuthiwa khona la libalandela ibhubesi libaqoqela babuyisela lapho ke besuyela khona ibhubesi kodwa lingabulali umuntu ibhubesi inyamazana ngonyama beshawa uvalo lalibalandela beqhamu ngapi khona kulezi indawo abake bathi ugudle kabaya ngakuzona libulala inkomo bese lishiya lihambe liyoqosha lapha beyihle leyo nkomo le ibabulalela inkomo mase beqede beqhubeke behambe libalande laze lahla eyokugcina lona ngathi kuyesithathu la ibulala la ihlaka lapha besinze khona nje lapha emkhindini lapho kwakhona umsikaNandi wakwa yilembe phela umama wale emkhindini baningi namanje bakwamhlonga lapha kuleyo ndawo naye wahlala nabakwabo wazi ukuthi mase khothe mafiswa lapha emkhindini lapha ngesizathu kamaqhwakazi iliba lakhe lapho ulokhuzo uNandi babake ngifuna ke babake lapha buyiwe manje na lapha sokuhleliwe lapha ilembe angazi la kufasimba ufasimba lasele ukhona vele lapha lasele ukhona lapha ngoba siyathola nanokuthi uGwabini lo wathi yena umanzini owathi elembeni yena ufuna ukuthi afake inkomo ufuna ukuthi umnezi insizwa ngenkomo insizwa nensizwa inkomo manzini lo lokho ngizwa kuthiwa ilembe la kamkhonto okhulela umlando lo angizokunikeza u2 minutes kuwona umanzini ubaba wakhe esehanjiswe uZwide uzwide wamnqoma ikhanda koshethe ethi ke lo mfana lo kamanzini bayesemncane umanzini umfana kamkhonto akakhonze kuyena wasekhonza mase lo mfana lo usexhumene nelembe wathi baba ngiwena usebenzisa kakhulu amabutho nginamabutho lapha ami akhaliphile amankentshana amankentshana bengicabanga ukuthi baba ngathi ngakuvuma yini isilo samabandla kwaZulu ukuthi ma uzonginikeza inkomo unikeze ibutho unikeze inkomo mangikhipha amakhulu esihlanu amabutho ngithola inkomo ezingamakhulu esihlanu ilembe lathi hawu umqondo ongako ucabanga kanjani uthathe wathi ngiyacabanga nje wena amabutho awasebenzisi uyavikela izwe uzohlasela nangawo wasekuvuma lokho wakwenza lokho kushona awasemthumela lamabutho lana amankentshane lawo akhalipha ke ngempela yenza into nangoke lo uZwide esefuna uzombulala ke lo mfana lo wasebaleka kodwa waphunyuka nje ihlozi lakhe nje wathi uZwide ngizosana intombi zonke zakwaNdwandwe sizohlala nawe lapho ukhetho oyithandayo mase ukhethile nezinduna zakho zikhethe mase bekhethile namabutho akho akhetha asefike ikhetha ke intombi lapho phase yisina phambi kwabo ke behleze ehlalweni lapha inkosi yakwaNdwandwe na umanzini nezinduna zibakade lapha kanti usethu samabutho awame ngemuva ayazi ukuthi kuzobula umanzini hayi ukuthi uzolokhuzana uzokanselwa intombi lezi uzokanselwa into ihlozi lafika lamcabangisa okwathi enye intombi idlula la zikhetha njalo zihlule phambi kwaba zisina wasefika ukuthi baba
kunto bathi idlula la manje ngizafuna ukulanda ethi lento enhle kangabe iyenza phambi kwethu la nalapha isayenza yena babezi indawo ngathi yasithe bese zojika wathi ayilungele bo ezakho zonke ukhetho ithandayo wathi usuka nje mehlo nakho wathi wayenejubanele lenyamazana inyamazana wayifica izinja zingekho ayibambe umanzini wathi usithe nje ubona ukuthi ekhasha ngaphesheya lapha manje uthi ubheke emva ethola umpela abantu bakhe sebedijwa ngemkhonto dijwa abantu bakwandawana wasinda kanjalo kahle ulokhuzana baba uZwide wayeyinkosi emkhulu kodwa wayenenhliziyo yobukhunkuli ngoba shuthi amakhosi wayengafuni ukuthi inkosi ayenze njengoNodumehlezi inkosi mangabe ihlula ingene ngaphansi kwesinene sakhe laphana bese yena wayefuna ukuthi ibulawe unina efuna ikhanda asimnyundi sikhuluma ngomlando wakho uZwide ukuthi wonke amakhanda amakhosi ayephelele lapha yana hayi ngaphezulu kwamashumi amathathu iyo lento lena eyabanga ukuthi uNodumehlezi amzonde ngoba wayemzonda impela emzonda engakaphathi ngisho izwe laphana ke baba ngifuna ngicela sibuye lapha ke baba la yipi inkosi eyokuqala nje ekhonzile lapho uzongiphendula masinjani uma sibuya kuphi ezitolo siyothengisa hawulela bentonga yethu sikajama yahlubetha phansi kwavela udaka ehlani kanjalo nje siyabuya sayetolo umlomo pepepe umlando dololo hawunela bentonga yethu siyabetha phansi kwavela udaka sithokozile singwa amakhosi siwumhlathuze siudlunga nombelebele sizinsizwa sibahle sibopheni ngesikhumbe simanzi wemadoda nazi insizwa udlunga nombelebele umbophe isikhumbe simanje isizwe sizolobola ngoba siphethe umlando baba lapha yana bengifisa baba ukuthi lapha ngifuna ilembe lithumela uhlaba ugejima baba lithumela kuphungashe manje ukuthi liyo mfuna uthi lithi akazo kwenzani akazoxo kuzosho wena hayi mina ngengane uphungashe akhuluma into ayikhuluma ngifuna kusuka isidumo ke manje ke ngifuna kusuka isidumo semdlume manje la kuphungashe noNodumehlezi noFasimba lapha kuvela amaqhawe baba tshakadulela isizwe lapha ukuthi ilembe lithumela kuphungashe okwabuthelezi kwenze kanjani suka lapho baba hlala phe kwembongolo baba njalo njengobesho ngikhathi ke selibaqeqeshe lonke abafana boFasimba yes abafana boFasimba sebezinyosi sebezimifi beyilangazelela beyithanda kodwa ebafembu noDumehlezi inkosi yokuqala owafuna ukuthi izokhonza cha ayikhonze phela nayo yathi ikhuma lawo magama akithi umdlwana uma ulokhu ushaya umkhulungwane ubhonywa ngenduku amagama kaPhungashe la waphendula ngawo yathi vele iphakwa ke njalo impi noDumehlezi cha awahamba wawatshela uFasimba lo amahawu lungawa abezingcezu kathi uPhungashe waphuma nempi yakhe sesibhekana noShaka manje hayi le yakuthelezi hayi le yakwamthethwa njalo hayi le yakwamthetho waphuma nempi yakhe yayingeningi impi waphuma nesigodlo sakhe ngoba ethi uyochoba intwala futhi nakhona lapho waphuma nesigodlo sakhe waphuma nezinduna zakhe namabutho akhe wafika wahlala egqumeni lapha nezinkamba zotshwala nezichumo konke uthi uzothi ephuza bekula lapho ke owayibonela khona noDumehlezi ukuthi akuhlalwa lapha yana uPhungashe ebona noDumehlezi amabutho amqonda amahawa wamisa abazengcezathi afika imkhonto kuphela achiliza imkhonto eyayicitshwa chiza imkhonto waphela imkhonto ngale bavele wayibonela uPhungashe impi yakhe iwa phambi kwakhe ebuka
akafanelisanga lapha enduneni zakhe wasuka wathi nasemakhosazini amakhosikazi indlunkulu wasuka shuthisela kanje umuntu oyochitha kuthiwa baba wayephethe ukhamba waliphihliza phansi kanti futhi phela ngithi lapha ilembe lathi akazoxolisa lapha kulo yena lokho elindele uzoxolisa ngoba ubeganga ngoyise lapha njalo ubemhlasela amehlula amthathele inkomo aphinde futhi naye ayothunjwa lapha ekhishwa ngeenkomo manje ulinde utheni uzoxolisa manje akaxolisi wathini yena wathi umdlwane wenziwa kanjani ubhonywa ngendumo lokushaya umkhulungwane lapha ngifuna ke baba lapha na ke le ndoda yakabuthelezi inkosi ngoba phela wayemkhulu phela namashenge kwakuyinkosi yamashenge leya ngithi lapha yana ke ukuthi ke njengoba ke esebaleka yiphi lenkosi enowabaleka wayithusa kuyo lapha wabaleka ukhalo olude wayithukusa kuzwide yebo ikhona baba inkosi owadlula kuyo lapha ubani uyakwandlovu yakwabani lenkosi yamsola kakhulu baba ukuthi lapha wonile uthi wonile wena ukuthi yebo baba ungafuna uthume uye lapha kuzwide lapha ngoba lapha mhlambe soyibona iqembu lezango ngoba ngifuna baba usizi lapha ukuthi lenkosi yamsola yasemantshaleni baba umtshali yasemantshaleni lenkosi yamsola ukuthi wonile ngokuthi wena uma ngabe ethu wasenza ngakhona wozoxolisa lapha ngoba vele nawe ukhonze lapha bekufanele uvele uyokhonza kuwe lo mpala lona yabona wonile khona manje bheka usuphe nesiqhiso sobala manje lapha manje ukusolwa enye indoda ikusola ngephutha wale ngoba naye phela baba ubuthisi wengenalo lwazi lokuthi umfana lona ngase emenze njiyani lapha yedlula ke baba angithi baba lapha wamnikeza induna zakhe wathi simphelezele zezimbeke kuphi zamwezi yebo bandwana zamweze imfuluzi zaphile zamweze imona zasezimiyeke ukuthi usoyibolela ngifuna ke baba uthathe lapha ke esefika kuzwideke manje lapha wafika ngifuna uhlale phansi wenabe lapha wafika ke lapha kuzwide esephekezele izinduna zaleyo nkosi yafinibeke eduze kwakhona wafika lapho ma esefika lapha kuzwide wamxoxela ke isimo esesimveleleke ezweni lakubo engosha yebo lakubuthelezi walufihla uvalo lwamshaya uvalo uzwide lamshaya uvalo uzwide kodwa waseyiqinisa sethi hawu kodwa eyiqinisa sengathi uthi ngoba nangu umfana kasenza khona umenze kanje usezotshela mina lokho wamnikeza ilawo lapha azohlala khona wamnikeza ukuthi abambe ukufalo ngabudla yini wadla lapho kodwa mase khona induna zakho wakhuluma lokho ukukhuluma kwafika kunina ka wakho uzwide lapho ukukhuluma lokho kwaba yilokho kuphela nje mana baba ngithi ebusuku ngithi wabulawa phela unine ngafiki angithi wabulawa phela unine ngakafiki lapha emxoxela ukuthi lapha na kufika uphungashe kanje usembulele lapha na kodwa wamfica edumele lapha enovalo ukuthi lapha na lento lena ngoba unodumehle usebulele uphungashe ukuthi uza kuye kahle hle ubeleke emthatha njengomfana wathina unina wathi kade ngakutshela ukuthi bulala lo mfana lokhu uthwena azothina amakhosi amakhulu ukuthi usulwa nezingane lapha yana uyakhumbula lokho baba yebo manje kungani pho ukasikhulelisa ukuthi lapha wayesethi wabuza ukuthi lephi ikhanda lakhe pho wathi hayi inali lisenduneni zamnikeza induna wawulukhunga lapha wayekhungela khona amakhanda lapha yana kodwa into ambulalelayo wathi lo muntu lona akasalali nje ebusuku lapho uphuphana nendaba kaShaka nabafana eqhude manikini elwa lebdala ingani ingoba uzwi lo mfana lo njalo uphungashe uyena usembanga wonke lamaphuphu la wabiza inyanga yakhe lonto leyo tonda baba siqedela ngevizayo lapha ngoba sifuna ukugobhoza lapha nomlando welembe ahawulela bentonga yethu sikajama yabetha phansi kwavela udawu ugaseni ngaphunga nomageba kodwa sibagasela hawu namhlanje sithi hiya iyayikhipha eshoba libomvu hawu alike isweni ngenasici baba bongela ilembu noma yiphi iqhawe futhi bongela uzivala uphuma umkhulu kudela bakubuka banisambe awu nabelembe lekamanye amalembe
ngokukhalipha uTekula wafazi wakwaNomgabhe Tekula behleze emlovini bethi uShaka kawubusa kawubankosi kade lapha ezonethezeka uShaka ngiyesaba ukuthi uShaka ngoba kuyinkosi yasemashobeni unodumo ehleze kaMenzi inkosi kayicedwa Silwe phezulu Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi